Abenshi muramwibuka Mugeni Kakule Fabrice, uyu nguyu abakunzi ba Rayon Sports baramwibuka. Iyi kipe yayihesheje ibikombe bitandukanye, yayigiriyemo ibihe byiza. Uyu yabaye kapiteni wa Rayon Sports imikino imwe n'imwe. Mugeni Kakule Fabrice waje gutandukana na Rayon Sports ku bwumvikane bukeya n'uwahoze ari umuyobozi w'iyi kipe utarakunzwe n'abafana habe na rimwe. Munyakazi Sadat. Mugeni Kakule Fabrice ategerejwe muri Rayon Sports ku wa kabiri w'iki cyumweru nta gihindutse. Bazakina umukino wa nyuma na Gor Mahia w'igikombe cy'igihugu. Biravuga ko ari nawo umukino wa nyuma azaba akiniye AFC Leopards yo muri Kenya, akahita agaruka mu Rwanda, aho bivugwa ko amakipe azemererwa gukinisha abakinnyi 5 b'abanyamahanga. Mugeni Kakule Fabrice uyu ukina afasha ba rutahizamu kubona ibitego. Uyu abenshi bakamwita ko uyu ari we mukinnyi wa Rayon Sports ubundi ari uzi kubana nayo mu bihe bitandukanye. Mugeni Kakule Fabrice kugeza ubu ngubu bivuga ko AFC Leopards nyuma yo kubura amafaranga ikaza kubura ubwishyu, aho bamaze amezi agera kuri 5 batishyura. Mugeni Kakule Fabrice akaba yaramaze kuvugana n'ubuyobozi bwa Rayon Sports, bemeranywa ko nta gihindutse agomba kugaruka muri iyi kipe, agahabwa amafaranga miliyoni 12 ku myaka 2, akajya ahembwa umushahara w'amafaranga 600 ya buri kwezi. Mugeni Kakule Fabrice nta gihindutse aragaruka hano mu Rwanda, ni nyuma y'uko ikipe ya Kiyovu Sports yamwegereye akayihakanira bitewe n'uko batigeze babana neza, nayo itamubaniye. Avuga ko naramuka agarutse mu Rwanda ikipe agomba gukinira ari ikipe ya Rayon Sports. Umusore ukina wataka mu izamu, rutahizamu Mugenzi Bienvenu waciye mu ikipe ya APR Football Club akaza kuyivamo akerekeza mu ikipe ya Bugesera, aho ataje guhirwa akisubira mu ikipe ya Marine, aho uyu rutahizamu wagaragaje ubuhanga n'ubushongore, aho bivugwa ko yaba ari mu biganiro na Rayon Sports. Mugenzi Bienvenu yakomoje ku makuru amwerekeza muri Rayon Sports, nibivugwa ko na Kiyovu Sports yamugezeho. Rutahizamu Mugenzi Bienvenu yavuze ko amakuru amwerekeza muri Rayon Sports nawe yayumvise, ariko nta gahunda ihamye yo kwerekezayo arafata. Uyu musore ukina nka rutahizamu cyangwa se akaba yanakoreshwa nk'umukinnyi uca ku mpande z'ikibuga ariko asatira, bivuga ko nyuma y'uko agize umwaka mwiza w'imikino yatangiye kwifuzwa cyane na Rayon Sports na Kiyovu Sports. Uyu mukinnyi aganira na H. Innocent yavuze ko amakuru amujyana muri Rayon Sports nawe yayumvishe, ariko nta gahunda ihamye yo kwerekeza yo ihari. Ata makuru avuga ko nagana muri Rayon Sports ndimo kuyumva, ariko ntabwo ndaganira nabo kugira ngo bifateho gahunda ihamye. Mugenzi Bienvenu ni umwe mu bakinnyi basoje amasezerano muri Marine muri uyu mwaka w'imikino ya 2020-2022. Mugenzi Bienvenu yafashije Marine gusoreza ku mwanya wa 5 n'amanota 7 mu cyiciro cy'amakipe 8 yahataniraga igikombe cya shampiyona. Uyu musore kandi mu mikino yatsindiye ikipe ye ibitego 3 ndetse anatanga imipira 3 yavuyemo ibitego. Uretse kuba Mugenzi Bienvenu yarakiniraga ikipe ya Marine FC, yanyuze no muri APR Football Club ndetse na Bugesera FC. Kugeza uyu munsi Mugenzi Bienvenu akomeje gushakishwa n'amakipe atandukanye hano mu Rwanda, nubwo ikipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda ishaka abakinnyi bakina ku ruhande. Mugenzi Bienvenu ni urimo kuvuga ko ashobora kuza gusimbura Mugisha Gilbert. Mugisha Gilbert bivuga ko ashobora kwerekeza mu ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club, ni nyuma y'uko umutoza Adil Elad Mohamed avuze ko Mugisha Gilbert amukeneye akaba yaza gufasha muri ikipe y'ingabo z'igihugu, aho Byiringiro Lag ashobora kwerekeza mu ikipe yo mu cyiciro cya 2 muri Sweden, akaba yaza akamusimbura ku ruhande. Ariko andi makuru akavuga ko Mugenzi Bienvenu nawe yahita yerekeza mu ikipe ya Rayon Sports akaza kuziba icyuho cya rutahizamu ukina uca ku mpande Mugisha Gilbert barafinda. Amwe mu mazina akomeye mu ikipe y'abakinnyi 11 beza badafite akazi kugeza ubu ngubu. Umwaka w'imikino wa 2020-2021 ku mugabane w'Uburayi warasojwe, bamwe mu bakinnyi bongerewe amasezerano abandi bahindura amakipe. Ni mu gihe hari nabo amasezerano yabo yarangiye, ariko kugeza ubu ntiharamenyekana ahazaza ha bamwe mu bakinnyi. Ubu bakaba ari abakinnyi badafite akazi. Iyi kipe y'abakinnyi 11 beza basoje amasezerano yakozwe n'ikinyamakuru Sky Sport, haragaragaramo amazina akomeye nka Lionel Messi wasoje amasezerano muri FC Barcelona, akaba atarongera kongera amasezerano muri ikipe FC Barcelona, ndetse nta n'indi kipe arasinyira uretse uyu mukinnyi kandi
hari na myugariro w'umunya Espagne Sergio Ramos nawe udafite ikipe nyuma yo gusezera muri Real Madrid. Hari kandi na mwene wabo wakiniraga Manchester United Juan Mata nawe wasoje amasezerano. Sky Sport mu izamu yahashyizemo Umutaliyani umaze imyaka 5 akinira AS Milan Giuliano Donnarumma, aho yasoje amasezerano akaba nta biganiro aragirana n'iyi kipe kugira ngo yongere amasezerano. Mu mutima w'ubwugarizi harimo Sergio Ramos watandukanye na Real Madrid nyuma y'imyaka 16 ayikinira, bivuga ko ashobora kwerekeza muri Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, akaba yafatanya na Jerome Boateng y'imyaka 32 wasoje amasezerano muri Bayern Munich mu Budage, aho bivuga ko ashobora kwerekeza muri Tottenham. Uruhande rumwe haba inyuma umunya Albania wari umaze imyaka 6 akinira Napoli yo mu Butaliyani Elsedir Hasaji akaba yahakina kuri ruhande rw'iburyo yunganirwa ku ruhande rundi na Ezid Eliosiko ukomoka muri Macedonia, akaba we yarasoje amasezerano muri Leeds yo mu Bwongereza. Mu kibuga hagati bakoresheje abakinnyi batatu barimo Juan Mata umunya-Espagne usoje amasezerano muri Manchester United, aho bivuga ko ashobora kongererwa ariko bikaba bitaraba. Akaba ari kumwe na Jonas Lastradam uyu mukinnyi w'imyaka 27 asoje amasezerano muri Sheffield United, ndetse na Jeff Scrop usoje amasezerano muri Crystal Palace, ariko akaba atifuza kongera amasezerano y'iyi kipe. Ubusatirizi bwabo buyobowe na Lionel Messi ukomoka muri Argentina, ariko akaba yarasoje amasezerano muri FC Barcelona, ariko akaba atarongera amasezerano, ariko amakuru avuga ko ibiganiro birimbanyije. Hari kandi Stevan Kovacic imyaka 31 usoje amasezerano y'imyaka 4 muri Monaco, na Josh King rutahizamu imyaka 29 wakiniraga Everton yo mu Bwongereza. Kugeza ubu ngubu aba akaba aribo bakinnyi 11 ikinyamakuru cyatondetse. Xavi yanenze umutoza Luis Enrique avuga ko kuri Lionel Messi umunyabigwi wa FC Barcelona n'ikipe y'igihugu ya Espagne Xavi Hernandez yavuze ko ikipe ya Espagne ikwiye kunengwa kubera umwanzuro wafashwe wo kudahamagara umukinnyi n'umwe ukinira Real Madrid. Xavi yavuze ko umwanzuro w'umutoza Luis Enrique wo kudahamagara umukinnyi wo muri Real Madrid muri 2020 ari gutuma ikipe ye itukwa na benshi. Yagize ati byari bigoye gutwara igikombe muri Espagne ariko twarabikoze, ubu biragoye cyane kuba umutoza Luis Enrique atarahamagaye abakinnyi bo muri Real Madrid. Kunengwa bizaba byinshi cyane kubera uwo mwanzuro kandi agomba kwiga kubyakira. Uyu mugabo utoza muri Qatar yabajijwe kuba Messi atarongera amasezerano mashya, yagize ati tugomba gutekereza tukareba uko bizagenda. Ndumva ko Messi yishimye muri FC Barcelona, ingingo zose zivuga ko azongera amasezerano kandi arabikwiye. Barcelona ikeneye Leo Messi kandi Leo akeneye Barcelona mu minsi mike birakunda. Ashaka kwishima kandi muri Barcelona arishimye, ndabizi neza arongera amasezerano vuba. Xavi yashimye cyane umusore ukiri muto witwa Pedri ukinira FC Barcelona uri kwitwara neza mu ikipe y'igihugu ya Euro 2020, aho yemeje ko yatunguwe n'ibyo akora ku myaka ye 18. Xavi kugeza ubu ngubu urimo gutoza mu gihugu cy'Abarabu. Kugeza ubu ngubu Kylian Mbappe Rote arashinjwa kugirira ishyari umukinnyi bakinana mu ikipe y'igihugu rutahizamu. Kylian Mbappe Rote ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain mu Bufaransa arashinjwa kugirira ishyari mugenzi we bakinana mu gihugu kimwe ari Antoine Griezmann kubera akamaro yifitiye by'umwihariko mu gutuma habaho guhuza umukino. Nyuma y'aho Ubufaransa busezerewe n'Ubusuwisi muri 16 cya Euro 2020 kuri penalty 5-4, inkuru zikomeje kuvuga nabi Ubufaransa by'umwihariko Kylian Mbappe. Ikinyamakuru L'Equipe kivuga ko nyuma yo guhusha penalty kuri uriya mukino Mbappe atamerewe neza na gato. Kugeza amakuru ahari nuko Mbappe atamenyeranye neza na Griezmann, ahanini bitewe nuko uyu musore imyaka 22 afitiye ishyari Griezmann kubera akamaro afitiye ikipe y'Ubufaransa. Bivuga ko kuba Mbappe yarasabye ko Karim Benzema agaruka byatumye Griezmann atakaza uburyo bwe bw'imikinire. Mbappe yashinjwe kwikunda cyane muri Euro ndetse atashakaga gukinana n'abandi, ahubwo yifuzaga kwigaragaza wenyine. Uyu rutahizamu utanga icyizere yavuye mu mikino ya Euro nta gitego atsinze nubwo yakinnye imikino yose. Didier Deschamps yanze kunenga uyu rutahizamu we muto, avuga ko batsinzwe nk'ikipe. Ati ikipe yose yaratsinzwe, ubumwe mu rwambariro ntawavuga ngo nta ruhari ariko rurahari. Niwe wakoze amakosa. Kylian Mbappe azi inshingano ze
nubwo atatsinze igitego ariko hari ibikorwa byatanze umusaruro yakoze ndetse yafashe umwanzuro wo gutera iriya penaliti kandi nta n'umwe wamurakariye. Navuganye n'abakinnyi muzi ko iyi kipe ikomeye twagiranye ibihe byiza birababaje cyane.